Inspirativna, pronicljivo napisana i bogato ilustrovana knjiga Portreti junaka i junakinja Dostojevskog autora Vladike Maksima predstavljena je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Koračajući kroz jubilarnu godinu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, 200 godina od rođenja, i objavljujući knjigu, kako kaže, u trenutku kada se na teritoriji Piščeve otadžbine odvija najveća drama, Vladika Maksim podsjeća na složenost ruske duše koju potvrđuju junaci Dostojevskog. U naše vreme kogod misli da može svoju sreću da postigne na račun drugih, žrtvujući ih bilo na molohu društva ili bilo kojoj religijskoj ili političkoj ideji, taj nije na strani Dostojevskog. Mišljenja da je neodložno novo čitanje velikog pisca i pozivajući se na prethodne tumače njegovog dela i na one na koje je uticao, slikare, filmske stvaraoce i filozofe, Vladika Maksim govori o slobodi kao buntu u delu Dostojevskog, o žudnji za nesputanim životom, ali i o odmeravanju sa ništavilom, smatrajući da dinamična i otvorena antropologija ovog klasika može da pomogne zbog toga što krši odbrambeni oklop savremenog ega. Ja mislim da je Dostojevski na strani obeznađenih i bezglasnih, on je glas njihov i uspeo je na sebi svojstven način, valjda zbog toga što je doživeo ništavilo, da shvati da je ego u stvari maska i u tom smislu on pomaže, ne samo da krši, nego i pomaže, oslobađa. Pored čarolije naracije koju razlaže u duhu Dostojevskog koji je u rukopisima crtao svoje junake, Vladika Maksim i sam crta književne likove, tako da su junaci romana predstavljeni i rečju i slikom. Mislim da i Dostojevski, koji nije bio savršeni stilista, nego je bio majstor široke četkice ili poteza, na sličan način kao Van Gogh oslikao onu dimenziju koja je tragična i tamna, svetlim bojama i na taj način učinio da one zasijaju. I čini mi se da je to ono što je mene povelo. Svojim književno-teorijskim, religioznim, filozofskim i umetničkim pristupom Vladika Maksim podario nam je nesvakidašnju knjigu posvećenu velikom svetskom klasiku, njegovom idolu.